Hürmetli, kadirli ustazlar, studentler, kitap şarasına hoş geldiniz. Kitap Galiye Hanım'ın tavsiyesi Kutluktayım. بسیار خرسندم امروز در فضای آکادمیک و با اصالت کتابخانه ملی قزاقستان که همیشه نگهبان میراث مکتوب و حافظه تاریخی این سرزمین زیبا است در خدمتتون هستم. Бүгін осы қасиетті қара шаңырақ жазба мұраларымыз бен тарихи жадымыздың қорғаушысы саналатын Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында академиялық ортада сіздермен бас қосқаныма қуаныштымын. بیش از 2 دهه است که کتابخانه ملی میزبان بخش ایران هستش و این برای من و همکارانم افتخار است و یادآور عمق پیوندهای دو کشور است. 20 жылдан астам уақыт бойы ұлттық кітапханада Иран бұрышы қызмет етіп келеді. Және де бұл киелі орын мен үшін және менің әріптестерім үшін бауырлас екі ел Иран мен Қазақстан арасындағы терең мәдени байланыстардың айқын белгісі. امروز به بهانه به مناسبت رونمایی از اثر ارزشمند همکار ارجمندمون خانم غالیه قمربکова امروز اینجا جمع شدیم. Бүгін біз құрметті әріптесіміз филология ғылымдарының кандидаты Ғалия Әмзеқызы Қамбарбекованың құнды ғылыми еңбегін салтанатты тұсаукесеріне жиналып отырмыз. کتاب ایشون صرفاً یک کتاب شناسی نیست یا توصیفی نیست، بلکه پلی هستش بین گذشته پرفراز و نشیب منطقه و آینده‌ای که بر اساس دانش و علم و پژوهش بنیان نهاده شده. Бұл кітап тек библиографиялық немесе сипаттамалық еңбек қана емес. Ол аймақтың күрделі өткені мен шынайы білім мен зерттеуге негізделген болашағының арасындағы көпір іспеттес. حضار ارجمند، بزرگواران، تاریخ دشت بزرگ قبچاق، سرنوشت اقوام قزاق با زبان فارسی پیوندی دیرینه گسستناپذیر دارد. Құрметті жиналған қауым, Дешті Қыпшақ даласы тарихы мен қазақ халқының тағдыры парсы тілімен тығыз және ажырамас байланысты. در اون دوره‌ای که این کتاب به اون پرداخته دوره‌ای هستش که زبان فارسی زبان علم، سیاست، دیوان سالاری و فرهنگ در سراسر مسیر جاده ابریشم بوده از چین تا غرب. Бұл кітапта қарастырылған кезеңдерде парсы тілі бүкіл жібек жолының бойындағы ғылым, саясат, ірі кеңсесі мен мәдениетінің негізгі тілі болған. Сондықтан بخش اعظمی از حقایق تاریخی قزاقستان نه در منابع استعماری قرون اخیر بلکه در لابلای نسخ خطی فارسی و وقایع نویسان فارسی نهفته است و نگاشته شده. Қазақстан тарихына қатысты ақиқаттардың басым бөлігі соңғы ғасырлардағы отаршылық дереккөздерде емес, сол дәуірдің жылнамашылары өз қолынан жазған парсы тілінде жазуларында көп сақталған. بارها من اینو در همه جلسات تاکید کردم، باز تو این جلسه تاکید میکنم. نسخ خطی بی‌طرف‌ترین، غنی‌ترین، دست اولترین منابع برای تدوین تاریخ قزاقستان هستند. Мен бұған дейінгі жиналыстарда да айтып келетінмін, бүгін де тағы да бір қайталап айтамын. Парсы тіліндегі қолжазбалар Қазақстанның ұлттық тарихын жазудағы ең бейтарап, ең бай және ең шынайы дереккөздер. این منابع به دلیل قدمت و اصالت از سوگیری‌های سیاسی، بایاس‌های سیاسی در سده‌های متأخر بعد از اون به دور بودند و آینه‌ای بی‌غبار برای بازخوانی هویت واقعی مردم اصیل و شریف این مرزبان است. Бұл деректер көнелігі мен түпнұсқалығының арқасында кейінгі ғасырлардағы саяси көзқарастардан бөлек және бұл өлкенің халқының нағыз болмысын танып білуге мүмкіндік беретін мөлдір айна іспеттес. دوستان عزیز، همکاران، بزرگواران، کسب جایزه بین‌المللی فارابی ایران توسط خانم غالیه که از دست رئیس جمهور ایران گرفته پیام روشنی دارد. Құрметті достар мен әріптестер, Ғалия Қамбарбекованың Иран Ислам Республикасы президенті Масуд Пезешкян мырзаның қолынан Фараби сыйлығының алуының өзінің үлкен бір себебі бар. ایران قدردان دانشمندان ایران شناسی است که عمر خود را وقف و صرف احیای میراث مشترک کردند.
Бұл Иран мемлекетінің ортақ мұраны жаңғыртуға, ғұмырын арнаған ғалымдарға деген зор құрметінің белгісі. امروز باید یه قدم جلوتر فراتر بگذاریم Демек, бүгін біз бұдан да әрі қарай ілгері қадам басуымыз керек. و پژوهش‌های گروهی رو شروع کنیم. Деректану саласындағы қызмет атқаруымызды ары қарай бастауымыз керек. پیشنهاد مشخص بنده در دیدار با رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولین قزاق همیشه این بوده که به سمت طرح‌های پژوهشی گروهی و مشترک پیش بریم. Мен соңғы кезде университеттердің ректорларымен кездесулерде айтып жүрген нақты ұсынысым бірлескен топтық зерттеу жобаларына көшу. ما نیازمند تشکیل گروه‌های هسته‌های علمی متشکل از اساتید برجسته قزاق و استادان ایرانی هستیم. Бізге қазақстандық көрнекті ғалымдар мен ирандық жоғары деңгейдегі зерттеушілерден құралған ғылыми орталықтар қажет. با پروژه‌های کلان به سمت احیای بهره برداری از آرشیوهای ایران و فارسی پیش بریم. Одан да бөлек ірі жобаларды жүйелі түрде қолға алуы тиіс. این همکاری گروهی می‌تواند تلاش‌های خانم غالیه و ایرانشناسانی مثل ایشون رو تداوم ببخشه. Бұл Ғалия ханым секілді және де басқа да зерттеушілерге бір жақсы бір ортақ болушы еді. همینجا اعلام می‌کنم به عنوان نماینده فرهنگی ایران از طرف سرکنسولگری و جامعه علمی ایران آمادگی خودمون رو برای حمایت و کمک در این مسیر علمی اعلام می‌کنم. Мен осы жерде Иран Ислам Республикасының мәдени өкілі ретінде, Иран ғалымдарының өкілі ретінде Иранның осы ғылыми бағытты толықтай қолдауға дайын екенін мәлімдеймін. پیشنهادهای مشخص من که میخوام عرض کنم و پشتیبانی کنیم اینه که اولین گام این هستش که دسترسی محققان قزاق رو به نسخه خطی ایرانی رو فراهم میکنیم. Мен енді келесі бағыттар бойынша бірнеше ұсыныстарым бар. Бірінші ұсынысым қазақстандық зерттеушілердің Ирандағы қолжазба қорларына қолжетімділігін қамтамасыз ету. و همینطور از ترجمه و نشر آثار فاخر پژوهشی هر دو کشور حمایت میکنیم. Және екіншіден, екі елде де құнды ғылыми еңбектердің аударылуы мен басылып шығуына қолдау көрсету. و سفرهای مطالعاتی، تبادل دانشجو، تبادل استاد رو کمک میکنیم و تسهیل میکنیم. Ғылыми іс-сапарлар мен студенттер мен оқушылардың өзара тәжірибе алмасуын жеңілдету. و آخری این هستش که از طرح‌های گروهی به صورت مشترک به خاطر اینکه واقعا کار سنگینی هستش کار مطالعه روی نسخ خطی و خانم غالیه مثلا بالای 20 سال برای همین کتاب انرژی گذاشته. Ал ең соңғысы, осы Ғалия ханым да осы кітапты жазу үшін 20 жыл өзінің күшін жұмсады. Қолжазбамен айналысу оңай жұмыс емес. Сол себепті екі ел үкіметтерінің қолдауымен әзірленген топтық жобаларға материалдық және де рухани көмек көрсету. و مجدد به ایشون تبریک میگم. Ғалия ханымға жеке өзім құттықтаймын. از مدیریت محترم کتابخانه ملی بسیار دوست داشتنی و بسیار زیبا و از مجری برنامه صمیمانه خانم سلیمان، خانم غزیزه همه و تشکر میکنم همه دوستانی که توی کتابخانه ملی همکار هستید. Осы іс-шараны ұйымдастырып отырған ұлттық кітапхана басшылығына, Ғазиза ханымға, Салима ханымға және де модератор мырзаға, осындай жиналған барлық қауымға, кітапхана ұжымына шын жүректен алғыс айтамын. امیدوارم این کتاب سرآغازی باشه برای اینکه غبار از چهره تاریخ برداریم و ابعاد جدیدی از تاریخ زیبای دو کشور و ویژه قزاقستان عزیز رو ببینیم. Бұл кітап біздің ғылыми ынтымақтастығымыздың жаңа парағына айналады деген сенімдемін. همه اینها برای بلاشاک هستش، برای جوانان، جاسل جوانانشون. Бұл істеп жатқан жұмыстардың барлығы болашақ үшін, жастар үшін. و این وظیفه ما هستش که گذشته پررمز و راز و پوشیده قزاقستان بازنماییم بدون تعصب و بدون پیش‌داوری. Біз өткенде қалған тарихты барлығын да қайтадан жандандырып, жастарға ашып беруіміз керек. و سفر آقای رئیس جمهور ایران به قزاقستان و دیدارشون با جناب آقای توخایف و اون نمایشگاه نسخه خطی نشون داد که دو تا کشور عزم دارن توی این زمینه کار کنن. 2025 жылғы Иранның құрметті президенті Пезешкиян мырзаның Тоқаев мырзамен кездесуінде қолжазбалардың көрмесін көрсетуі осы екі елдің қарым-қатынасы тарихына өте маңызды. توی این زمینه خانم